Mbica ya Ibanda momorenio itungire onjoria a miraa thoko-ini ya Makandara tauni-ini ya Nanyuki. Onjoria aya makoretwo muciĩ undu wa murimu wa COVID-19 riu magitetia thirikari ya kaunti ya Laikipia niyo itafanĩtie umomori uyu. Tuko na vibanda moja 42 watu waine tumeenda watu wangapi nyumbani? Nikauliza Mr. Governor, ukiwa wewe upeleke hao watu wote nyumbani watakula nini? Saa hii tunaomboleza coronavirus. Ndio Derito wameona time ya kufungia Makandara. Kugerera marua maria mandikitwo ni thirikari ya kaunti moigite ati onjoria aya nio memomoreire ibanda ciao ona gutuika thoko ino yonjorithagirio ni andu a biacara ngurani na ibanda ciao no cio momore. License ya kwanza tulipata 2004, tulipata 2004, lakini mbeleni miaka kama 20 tulikuwa tunakaa hapa tu. Ati sisi tumemomoa vibanda nikasidwa diaji udaweza kanyaga sadini udakulia. Ona gukirio kuringana na mibango ya waki wa thoko gutire mundu batie kuonjorithiria mikira-ini na thirikari ikoretwo ikiambatira ikiro cia thoko niguo onjoria mehere mikira-ini ya matauni hamwe na nja wa thoko. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.